ovaj Predlog zakona o poreklu imovine predstavlja temelj pravde i slobode u ovoj državi, ono što građani Srbije očekuju od narodnog predstavništva. Mi ovim Predlogom zakona o poreklu imovine tražimo da se nedokazivi višak imovine u odnosu na legalna primanja ili legalno potvrđeno dokumentovano nasleđe oduzima i uplaćuje u državni budžet nakon završenog ubrzanog poreskog i sudskog postupka. Dakle, uvodimo mogućnost postojanja poreske policije i forenzičke jedinice koja bi nezavisno od bilo koga sprovodila i na osnovu anonimnih prijava ono što danas građani Srbije, nažalost, vide širom naše zemlje, a to je da su ljudi iz vlasti i funkcioneri i vlasnici medija i lokalni funkcioneri i ljudi iz javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća drastično uvećali svoju imovinu koju i čije poreklo ne mogu na bilo koji način da objasne. Pošto niste pokrenuli ni jedan postupak na osnovu vašeg lažnog zakona o poreklu imovine, koji, ponavljam, služi da se plati ekstra porez i na taj način legalizuje pljačka ovog naroda, predlažemo zakon o poreklu imovine, ponavljam, koji će omogućiti pravdu u Srbiji, koja je nasušna potreba našeg naroda, gde ćemo imati situacije da Nikola Selaković, na primer, ili Goran Vesić ili Siniša Mali, koji odavno treba ne da su podneli ostavke i da su otišli iz ove Vlade, već treba pod hitno da odgovaraju pred pravosudnim organima, nezavisnim i nestranačkim ove zemlje, da se vidi njihov uvid u imovinsku kartu i da objasne odakle im stanovi, vile i novac i mimo računa koji su često preneli na povezana rodbinska i nerodbinska lica. Ovaj predlog zakona obuhvata sva navedene kategorije i onemogućava ono što 13 godina dugih radite, a to je da pokušate da sakrijete tragove vaše korupcije, enormnog bogaćenja koje ne možete na bilo koji način da dokažete. I onda ćemo videti zbog čega neki od vas ovde i neki iz izvršne vlasti, iz Vlade i iz javnih preduzeća imaju ogroman broj stanova, lokala, kuća, plovila, to jest jahti, kuće u inostranstvu, da ne spominjem Šapića, da ne spominjem Sinišu Malog i sve one koji su se obogatili na leđima našeg naroda. Ovaj zakon ne morate da ga usvojite sada, ali budite sigurni, to podvlačim, ovaj zakon vas željno očekuje. Hvala.